to isključenje ne utiče i ne remeti rad sistema. U zgradama svako isključenje remeti. Zato što su jedinstvene instalacije, jedinstveno projektovanje, objekate dobije upotrebnu dozvolu da se greje kao celina. Složit ćemo se, jedan stan u zgradi nije problem kad se isključi, znači to nije veliki debalans, ali već ako dozvolite jednom stanu, javit će se drugi, javit će se treći, već posle 10% postaje problem. Postanica postaje predimenzionisana, oprema ne može da radi, javljaju se... Drugi plaćaju veći račun. Čekaj, ali ne zbog to plane, nego zbog potrošnje. Ja rekao sam da je u postanici jedan račun. On meri sve što objekat primi. Meri što se potroši ako su cevi u podrumu, pa nema izolacije. Dakle, to bi trebalo sve zgrade da pretresu, da izoluju sve one cevovode u zgradi koji nisu u funkciji grejanja prostora. Ako cevi prolaze hodnicima, i to ulazi u to merenje. To su zajedničke potrošnje. I ono što de facto na radijatorima što se preda u samim grejnim telima. Isključite se vi, odvojite grejna tela, ostanu one vertikale. To je 10 do 15% zavisno, vi ćete od onog ukupnog što ste ranije trošili, svi oni zajednički troškovi, koristite hodnik i stepenište i tamo je toplo, prolazite svaki dan. Znači, deo te energije nekada je pripadao vama, sad više ne pripada vama. Znači, sve će se opet svaliti na one koji su ostali na grejnom sistemu. Čovjek ne može da plaća, nema para, šta da radimo? Da proda stan? Sam niti direktor Vidi, to je već socijalni To je već socijalni moment koji je posljedica, da kažem, uslova u kojima živimo i svega što se dešavalo, da, razumijemo se. Nije u redu, ali idemo dalje. Nije u redu, ali idemo dalje.